Stories, I'm a fool for your love. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's me again here, the business vlogger for today. And don't forget to like and subscribe. Or guys, for today's video, guys, nanda po ko dali sa Skin911. So, actually, this is the, magpa-microneedling na ko dali. Microneedling ko today, miss na? So, microneedling ko today siguro. So, lugay-lugay na kung balik day, almost 1 month na siguro. So, let's try and let's go. Okay, so today kay microneedling ko niya akong ipa-deep kay parang kausara ba muna magyapon sakit magyapon, so ako siya ipa-deep mag-deep tatanan niya sa like sakit puro magyapon na yung sakit magyapon siya bugas ko no. Leave siya na 30 minutes na. So, sige. So, muna siya guys. So, leave 30 minutes. So guys, ikaupat na nila akong microneedling. So, kailangan siya 5 session para mawala na dyan siya. Ito, mawala naman. Depende sa skin type sa lagi, sir. Lagi, no? Wala ni, deep mo. Ay, mag-deep naman to sa kung ano? Sa lagi.
drinks na ako, sir, ha? Sige, Miss Chef. Hindi nang balik pa ka. Yes, sir. Thank you. Oh my God. So, muna na siya, guys. Gitambalan na siya katong kubawang singa na to. Hydrocortisol sa ta. Okay, so, muna niya siya akong naam sa 4th session sa Microneedling and so, muna siya nakaroon yung masulti kaya sakit-sakit na dyan siya kaya kung siya ipa-deep ipa-dali mo man ba. So, I think dito na mag-end akong vlog and kita-kits soon. Be safe and bye-bye. Hi guys! So, nako diri karon sa apartment nila Miss Harley kaya ako gihaton. So, nag-gun siya karon, nag-shoot siya sa iyang vlog and abangan sa iyang very affordable. Okay, fine. Okay, fine. So, yes, abangan.